نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. konkone o addanen ko moftanen ko ñu dalal fadilatu cheikh Ibrahima Ahmadou Dia moom it li nga xam ne moom la waaj moo indi ko bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. نحمد الله تعالى على نعمة الاجتماع في رحاب كتابه العزيز ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار. نلتقي في هذا المحفل القرآني المبارك يوم السبت 10 من شهر يناير سنة 2026 ميلادي بمقر المعهد الإسلامي بدكار لنحتفي بحفاظ كتاب الله العزيز وبنيل الإجازة فيه ولنكرم نفرا من الحفاظ والمجازين بمدرسة دار الحرمين الشريفين التي أسسها الشيخ أحمد جاه أحد خريجي معهد الحرم المكي الشريف. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل وأن يبارك في طلابنا ومشايخنا وأسرهم وأن يجعلهم من أهل القرآن وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله. aywa woni jonde barkinde ene hawri ñalawma samedi no woni 10 janvier hitande no mbiyete ni 2026 ala kulli ñalawma ko noon ko ñalawma duɗal men eɗen gandi woni daril haramaini sharifain mo ganduɗa ene woɗɗini ngal ɗon duɗal ene waɗi ɗum fondement wonande ɓe ganduɗa kon woɗi ɗum ceerno men jinnaɗo meɗen docteur ceerno men ceerno Ahmadou Dia mo beeli cowi eɗen ñawa Allah tabaraka wa taala walla mo haramaini sharifain yo Allah junnani en gurna makko wadde hen cellal yo Allah sembinitamo sembinamo tiɗnamo e ɗeɗo darde barke alquran al karim o timmitinde kadi mo tan naɗade Allah towɗo tedduɗo o nde o jaɓanta en ngam o gollal o barkina ɗum kadi e ɓesguji meɗen ha tengti e sukaɓe wonɓe e duɗe ɗen eɗen dagal seeranɓe meɗen eɗen dagal ɓesguji meɗen wa an yaj'alahum nde o waɗata en kadi min ahli alqur'ani wa khassa
ولا اسم القرآن الكريم ولا الجيري بالقرآن الكريم سيدي جاه الله المجير يعني جوك comme ngeen baal ñu ngeen wala fi ngeen baal ñu ci discours bi ni laata ñuy jeexal bu temps bi yaatu na dinaa ci ñëwaat bu soobee Mawlana tabaraka wa taala eɗen ɓesmo jinnaɗo meɗen mo ngannduɗa ko kanko woni président parent des élèves uji ɗi ceerno men ceerno Ousmane walla baba Ousmane Anne o rokke konngol kankone inchallahu taala o yoɓani dental ngal o adda ɗum ki ñuy jox kàddu mooy góor gi di Baye Ousmane Anne moom mi nga xam ne moo jiite wayjur élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci daara alxaramayni sharifayn moom it mu yëkkati kàddu bu ko defee inchallahu taala ñu wéyal programme weltare amen no feewi no feewi no feewi amin bismo worɓe rewɓe e sukaɓe fof denndangal hokkuɓe haajuji muɗumen ngari ɗo tigi mi gandi no haaju wayi sattude sabu ñalawma hannde o ene heewi haaju kala kam ko hannde ene hokki haaju ara e notade men e haaju amen o e haaju mo ngannduɗaa mo dennduɗen enen fof siko ɗum ko haaju so haalano tan ko haaju qur'an noon kala haaju kañum woni dow mum amin jaɓɓe on heen no feewi kono kala komin jetti on komin mbawa itti ɗon fof par ce que gooto men fof goɗɗo ene anndi no haaju wayi ɓe immiɓe ɗo e Dakar ɓe immiɓe caggal Dakar e kadi waɗitude kadi e addu hafiɓe min ɓiɓɓe muɗum ɓe yo jangire ɓen nene kadi min ngalaa ɗuɓɓe muɗumen so Allah kono noonne kadi kamɓene kadi ɓe ngalaa joɓɗi janginowo kadi الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر
أكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. jaaraama Moussa Dia yaayam mu ngi tudd Soxna Aminata Ngayd mu ngi bàyyi ko fële ca Mauritanie dëkk bi nga xam ne mooy Thillé kon fa la tafaddal Seydi Mouhamadou Bokar fii Thierno Moussa Dia nee na ma ko Soxna Aminata Ngayd loolu tam mu tëdd Thillé ko danga ne ni riwaaye wax ci moom bismillah. أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. الحمد لله. dawal dañu wangal e juzu salis o ene wayno timmi mo man si yokk aussi tamit nekkoon un ancien sportif international Sénégal donc dama am mbégte ñëw fekkee lii suñu papa Ahmed Dia defal l'islam parce que lii mooy àdduna lii mooy jotaay bu jara fekkee ma am si kontaante ndek fekkee ko ma mën si sànni ay kàddu que muy lan xale yi nga xam ne ñoom la yor foofu tey jii seen waajur yi war nañ mën a kontaan mën a fier si suñu papa ji parce que nekk nañ quartier boo xam ne quartier bu yombul la parce que quartier boo xam ne ku fa nekk da nga nekk sa kër nekk si kër yoo xam ne tey bu ñu xaymaa prix yi ni muy jar dafay xaw a doy waar kon ku si nekk da nga naan da nga nekk quartier boo xam ne niñ ko mën a tuddee quartier tubaab la doon te gis nañ xale yi dëkk nañ si quartier bi mais mosuñu gis ñu ko di bruit mosuñu gis ñu ko di fa problème te ku yor xale yi toll nii yëpp ñu nekk si quartier bu mel noonu kenn amul dara lu mu leen di sikkal kon nag gàcce ngaaraam loolu dafa baax ma wax ko si mbooloo xamal tamit ñi nga xam ne ñoo jox suñu papa ji ay doomam jox leen njabootam nañ ñëpp nañ ko sant yàlla parce que mu ngi def li nga xam ne moo ko war te gis naa xale yi am nañ yaru set nañ ñëpp respecté nga leen te bu ñu rombee si quartier bi même bu ñu dem def ci sport sax doo leen dégg ñu wax dañuy rend carrément pour ne éducation bi nga xam ne moom lañu war a def si ñoom def na ko si ñoom te lépp lu am si àdduna lii moo si am solo parce que alxuraan mooy lépp man nag am naa kontaan de taxaw bi du ma téye kàddu yu bari mais am kontaan de taxaw tax mu ko taxaw am kontaan de parce que man mii di wax ak yow suma yaay tukulóor la parce que sama yaay Baba Jong mooy papa man sëtu Baba Jong laa kon nag tey bu ma owee nii si yëfu islam dama si kontaan maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne papa jërëjëf yàlla na yàlla fay li ngay def si xale yi di nuyu ñi fi nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. ni ngeen gisee des na tàccuwaat leen ko ñaari yoon man nga jàpp xam tàccuwaat li tax ma ne tàcc bi di hors antenne tàcc bi ni hors antenne bu ñu génn naa la ko wax jaaraama Seydi Diallo yow même boo waxul ne xaal ku la gis xam ne xaal da nga yàgg Dakar rek lekk Allah wandi en kadi ko artiɗo e dowuji mawɓe men e jinnaɓe men e seeɗaɓe men Allah artirimo ɗo e Dakar ko sosiɗo ngal ɗo duɗal ngal ngannduɗa ko haramayni sharifayn duɗal ngal ngannduɗa ene jogii mise keeriɗo e sen keɗima ko janngaɗo ko machallah eɗen mbawi wiide
بنجانجي كما أنزل دكتور بيرناندو جافوي kono ɓe mbi ko welata ko so fasi urata ko urata en ɗo ko firti ko hunde moƴƴere ko hunde timmude mbeɗe sikki tan ko ibnu jasar wiyanno ngannduɗa ha joni to wiyanno wonde wal aqdu bil qur'ani wal aqdu bit tajwidi hatmun lazim ومن لم يجوز القرآن آثم لو كان بسكي اسمه على كونا دمكو ساجي مظهر بين سكان بساجي مثلا رواي جنب الدولة على رواي فام الدولة خلقية مظهرا ملبسا مسكنا ساجي بأنتو ساجي مثلا نبي ونرني بعدي a ƴeewi ɓornanteeɗi a ƴeewi ɓe ɓe koɗi ɗo a anda tigi waɗi wettade ene waɗi hoolaade no musidɗo jaljallo ɓeni ɗo ko haali ɗo ko ɗum ƴeeɓaani kadi ɗo ɓe ngoni e ndeer Dakar ɗo no wayi tiidde ni hay eɗen nganndi hay sen joɓii ko yoɓetaake waawa yoɓde ɗon duwas o maa ɗo ko suturaaji Allah tan e sutura Qur'ana mo jogii e teddungal mum ko ɗum wurni juɗal mum kono wonaa ko waɗata heen ko ɗum noon yo Allah yoɓmo ƴeeɗe ceerno min gontoma ɗo baɗe juuɗe Allah rokkuma cellal Allah rokkuma softeede Allah rokkuma ngannduɗaa rontinde a rontini kono noon ko rontinaɗo hoto tagiɗa e wudde min mbawa yoɓdema min mbawi yimɓe tan ko min gaccudima e Allah yo Allah yoɓe moƴƴere ngannda bande en fof ene belti kadi a hoydinani min sabu Qur'ana foti ko taweede wona kañum tawoti al ilmu yuɓta wala yatti sinno a addana min toon ko teddungal kono noon a ɓurtini teddungal ma ene ɓurtata minenne min tampa min ngara min tawmagade yiɗɓe hoɗudema weltare am ngannda galle teddinaɓe fof e ɓesmu ngon fof halayɓe fof e sifa an ma rewo e worɓe enen jettuma enen ñaago Allah yodduɗal ngal yaaɓe yeeso sinno wonano haɗine de e laabi ɗino mbayni ɓe wafo ono wayni ala kedda foɗa haray aɗa andi no mbaɗɗa ɗum rawande e beeɗi soyi ala heddi ɗum ɗo noon ne waɗi dorufaji hasla ɗum noon e naɓɓiɗino ɗo wonko yiɗanoma haalede ha heewi kono noon e wattu wawde no ɓe ɗenta ko miniti hunde oɗon jafode mbeɗe tongi seeɗa hen ɗo jiɗani haade ha heewi kono noon wawde wattu o koko denta e gaccene heddiɓe ɓene yo Allah yoɓa moƴƴere yo Allah juutnu balɗe ɗe yo Allah nawi duɗal ngal yeeso rokka on kadi cellal sukaaɓe ɓene yo Allah rokkuɓe kamɓe ne rontinde e ɗen jogii weltare no feewi ko heddi anndudagal noon ma reene yoɓe nden anndudagal maɓɓe kadi on puɗɗima yiide binde janngoye luga janngon nahwu janngon altu janngon bala janngon fof janngon église janngon français janngon ko jangate fof Allah walli on on dañi chance minen de min jangata jang goto ala ko woɗɗi ala ko suddi téléphone ngala mahlaji ngala ɓe ɗon ɗaɓɓe leydi onon on machallah yalla mawni on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jarama baba seydi kelli yo Allah yoɓe moƴƴere haala ka waɗi fayida bu ko defee ñu toog rek ñu continuer programme bi représentant des ministres de l'éducation ñoom tamit teew nañu noonu tamit représentant direction des daara Serigne Babacar Samb moom tamit fa tabarakallahu ñëw na léegi noonu tamit représentant Sénico di Serigne Kaala moom tamit ñëw na ñu ngi leen di dalal bu baax a baax kon nag ñu wéyal juróomeel ponk bi moo di rek xale yi nga xam ne dañoo wattu alquranul karim première partie bi demoon na léegi nag dañuy woo ki nga xam ne mooy Thierno Souleymane Balde ñu woo Thierno Souleymane Balde mu jàngal ñu ci riwaaya Hafs moom it baayam mu ngi tudd Abdul Qadir Balde yaayam mu ngi tudd Soxna Rahmatullahi Balde insha allahu taala Sidi Souleymane fa yatafaddal الشيطان الرجيم
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. تكبير. سيدي بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين
النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا
يكسبون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم. dañ ko waxee woon ci njëlbeen képp koo xam ne am nga doom bu wattu alquran yal na yàlla dolli na képp koo xam ne amoo ko yal na yàlla may la ko ci barke alquran al karim. lii rek moo jar a ndam lii rek moom moo jar a tiitaroo waaye ni ñu ko waxee woon gàcce ngaalaama grâce suñu bàyyi ñu teg nii di Thierno Ahmadou Dia yal na yàlla fay ko yal na yàlla sagal ko. 11 personnes yi mot na ñii ñooy ñu wattu téere yàlla bi ñoom danañ leen jox seeni shahada. léegi nag danañu dugg insha allahu taala ci ñi nga xam ne dañu jeexal alquran al karim jàng ahkaam yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju la tàmbalee ci ximla ba fa tabarakallahu ibnul barri bu dee boromam gàttandiku na bu dee tamit boromam yokk na ci yeneen téere yi nga xam ne ñoom Thierno Mouhamed Ahmad Mbaye ñoom ñoo koy jàngale nga xam ne muy loolu bu ko defee ñoom dañuy déglu waaye laata ñuy ñëw ci ñoom comme niñ ko waxee woon sànq suñu sëriñ suñu doomu sëriñ awwal allahu umrahu muy Thierno Mouhamadou Kamil ibnu Thierno Ndiaye Baro ñii suñu bàyyi jooju suñu maam jooju yàlla na yàlla guddal fanam doon di ko wér ci mbaaxu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ko heɓa ko heen ne haa ko heen jinnaaɓe jalɗiti dokkingal ɗo teddungal haa o jangi o waawi to wuɗɓe fof kamɓe koddoyta noon kono teddungal maɓɓe nde kamɓe ne ɓari gila ɗo umma e hasgoore hay goto maɗa tekkere muɗum aɗa ho rokkee ɗum ko nabiullahi ibrahima baabo men enen kala ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wa taslim on aɗa to holtine
kono kamɓe wiye ɗo jinnaaɓe ɗiɗo nene baaba woni onon yummiraɓe juuɗiɓe ɗo onon baabiraɓe hedɓe ɗo ɓe ko onon jibini konɗoji ko ɗon gooto e mon fof ene ɓorne tajan minen nuur tajan min nuur tengade nde jabɓugol mum laatakumu bihimat dunia tengade mon ɗiɗi ɗe aduna wawa hedde ɗum ganwaji mum fof no jiijogi wona ɗiɗo lampaji ɗe nangue nde e lesdi ɗi eko wona ɗum e ko moftino e aduna fof so ari yimɓe ñifat sodat sababude jabbugol tengade pawaɗe mon ɓorne ɗon kaddere cuɗari nde jiiɗa e jiɗɗo nde cuɗɗon hannde ɓenam ɗo bimam tusina bimam tasayna haala holko min koltinira ɗum ɗo bi akhri waladikum alquran bi akhri waladikum alquran koɓe gaddi ɗo hannde janngugol ɓiɓɓe moɗon qur'an ha mbawi alquran fa tabarakallahu alayhi salatu wassalam haaldi hoore hadis to ko so joomum jangi rattidi waawi andinima ko woni hen golliri ko woni hen ko ɗum heɓata jinnaɓe ɓe keɓrani gartino ɗum woni ko noddiɗen ɗo ene wayno en gayni haalde fayida gaddunoɗo en so haalde ko nene dañata so haalde ko ɓinguel dañata barke nde ɗum deftere teddude wadde nde deftere ne hani darane ko ɓuri ɗum o hafla waɗi oɗo hafla waɗi e jamanu annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde gasanene hen ko suddino ko ene woɗɗodiri ko alaji amadou hande sukti e nder daato harmoni shérife en suktima ɗo kono wona hedde jeehato fiiraɓe ijage aji e woɓɓe reenɓe fodde kadi hono noon rewɓe mum e worɓe mum fof en keɗima tabarakallahu en keɗo ko heddiɗo fof yalla waɗa hen waɗe gandal ngal annoore waɗa hen kadi mana barde ɓe naftoro ko yatte feeteede maɓɓe kadi mana naftoro enen ɗuɓe fof keɗen hen koye barke ndeɗo deftere fa tabarakallahu ahsanul khaliqin jonde nde jooɗima ɗo ɓe ɓorani hedde jeegomo kamɓe alayhi salatu kamɓe ɗeɗon wondunoɓe rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jangu nabiul mustafa sallllahu alayhi wa sallam janggingu windere nde fof wen jangu ñande hen hoore dokkaɗo hen won hen ko dokkira ko suluk usnu sirati wa suluk won hen dokkira kadi ko shahadaji ilmiya kamɓe fof o rendiniɓe kanko alayhi salatu wassalam o waɗi mornal jeeri no wi arafu ummati bi ummati aboubacar siddiq radiallahu ɗum ɗo ko sirati o suluk jogade paksa e njuum e tagore allah subhanahu wa taala o ɓuri yidde tagore makko nde fof ko ɓurde nafde tagore nde sa yummima ɗum tan nafat sabu ma jaɓɓe ma sakkicca ma jangi moƴƴu ma e wallude loriɗo ma toɓɓe ma ɓirtuɓiniɗo ɗum ɗo woni aboubacar siddiq o ɗo garade rokka a afu ummati bi ummati aboubacar siddiq وأشدهم في الدين في أمر الدين عمر بن الخطاب يبدو ديسمبر دمو دين الله سوانتا دم ياسو ودين الله فني هذا دين هذا دريم يكون دين ها وتي سو دريم يقول سيدان روت بونغول او اندا قران او اندا اونيا او اندي ko gonga koy ko hen mana on do dadi on ne ro kandal do tedduga fiila on ɗon alfa walla rokka on ɗon ijasa e ko jonde nde wona hesere e l'islam tawno l'islam ko hesdi fof e diine koko ñamɗa koko soofi mbokk yi ci seen xel rek moo tax ñu jox la ko li ñuy wax rek mooy sant yàlla bu baax ci jotaay bi nga xam ni moom la ñu baaxe fii tey muy jotaay yu alquran di am mbégte lool ci ki nga xam ni moom la ñu dara jaale bis bi di sunu kilifa Cheikh docteur Mahmoud Hassan Bousso mi nga xam ni moo nekk ci taabal di toog ni ci sunu càmmoñ ñu ngi koy ziyaara bu baax
waaye di nuyu sunu papa ji nga xam ne mooy Alxaaji Ahmadou Dia nga xam ne daara Haramayni Sharifayni moo ko fondé taxawee ko ba yàlla def tey résultat. bu ko defee dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moom moo sabab jotaay bi di suñu waajur di suñu sëriñ di Thierno Ahmadou Dia mu yëkkati kàddu ak lu mu mën a toll bu noppee ñu dalal docteur moom insha allahu taala moom mooy dalal taalib yi nga xam ne ñoom ñoo war a tari muy juróom-ñett ñi nga xam ne dañu jeexal mooy borom àll bi jëlee nga xam ne fa tabarakallahu façon rafet bu ne rafetal nañ ko kon nag nañu doon dégloo di sànq ba tey nañu continuer dégloo noonu ndax ñu ngi ci jeexital ga ndax foog naa ne tamit jàngalekat yi dañuy wax ni barke boo gis mu ngi ci jeexital ga kon yal na yàlla may ñu barke alquran karim kon baala ca Ahmad Dia kongol nana ɗo yeeso maɗa no fotiri fof inchallahu taala so tawi a timminoyi inchallahu taala totten docteur Mahmoudou Bousso on saaha leydi ko kanko teddinira ñalawma o jende ko jende makko yidde ko yidde makko ala ko ɗinno waɗiri fof on saaha bisme inchallahu taala bisme ni ko waxe won ɗiɓɓi sank mboolen kilifa yi fi teew ñi nga xam ne jot nañu seen tur wala jotuñu seen tur ci turu daara Haramayni Sharifayni njiital di suñu sëriñ Thierno Ahmad ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn donte Thierno gis la yàlla mi tax nga ñëw moom yàlla gis na la te yàlla moom moo yore fay yal na yàlla fay ñëpp kala gàmmo waaye dene gorko wala debbo indema inna walla innaka aɗa ari nootade noon alqur'anil karim yo allah yeɓe moƴƴere eɗen gismo ceerno meɗen inchallahu taala ceerno Abdoul Qadir Kane ndoke lawol ɗo moɓe ɗon ɓe on saaha baɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe min calmini on kaadi calmina min jetti on min jaari on nofugol moɗon ñalawma alquran on bettini min feewi non waktu o min kara enen feewi nden kaalaten hanko seeɗa caggal jettude allah ina ɗum ɗen jetta jinnaɓe meɗen wonde sababu waɗede meɗen eɗen jetta kadi jannagal seernaɓe meɗen nanduɗa ɓe ndewi ɓe jangi jangi mumen ɓe jiɗitaɓe men sabu so tawi neɗɗo woni cuɓile nawama carno jangini ɗum nawi ɗum ha wawi kañum yaade hawta jangini ko hani yejjide ceerno men janginoɗo mo minen paɗami gonmi ma hawri ɗum ɗon ɗum defa hen ɗum ndewata hen ɗum defta hen ɗum noon ɗo mbeɗe wiya ceerno nan ɗum jangde kadi jangidemi on ceerno Ahmad Yado Belti yo Allah ɗumon mbaye fof kanko nani jangde kanko leyi ha mawni ha jofnu mi fuɗɗi andude miidiade yaade jangoyi eɗe deftina hen ceerno goɗɗo ene wiye Mouhamadou Amin Boulo Lokko e min ɗum ɓe wiye Mouhamadou Abdou Lokko ɓe ko elege naɓɓe taw hadinakoɓe caggal nde ɗumani ko ceerno Ahmad Yado koɓe en jaari woni ɗon duuɓi joyi walla jeegom ko elege to caggal nde ɗumani elege jaari mbani kawmi ɗon ceerno Fodda ceerno Fodda yalla ɗum gonamo ɗon kadi woni ɗo duuɓi joyi ko ɗon jammude Qur'an ɗo mbeɗa yetta ɗon ceerno Fodda ɓe mbaynaɗe fof kadi ñaadi kam ceerno Ahmad Tidiani Samba Tafsir ganduɗa kañum kadi ɗaɗi ndeminde mi haala ko faati ala kanko yiɗumi mi ala kanko kadi softini o witan jamgoyi o yiɗo liggi jamgoyde Qur'an jamgoyi o waɗino kalas ɗo mbawi ɗo e mbiya neka saɗi Ahmadou almudo on noon ɓe mbawi ko hewɓe hen dañile ɗaɗɗittaɗe lam sababude makko hewɓe hen mbaɗi ɗum ko faati e jangguinde économie walla ko politique ɗum noon ɗum Allah waɗa keɓude makko e noona kadi denndaangal baynaɓe ko yimɓe yiɗɓe alluɓe wuro ngo ngannduɗaa jeyaɓe ɓure
yo Allah fuɗɗono ɓe junna batte ceerno waɗa kadi batte ɗesma e musidɓe men wonɓe ɗo fof Abdouba Hafsa si en Gorgui si en Amadou Diagne si en fof tan ɓe nana bayna e ñiɗɗita eɗen ɗoɗa kadi ceerno meɗen ceerno Mouhammad Fall ɗum alhamdulillah ko on hokkiɗi jasa Alquran yo Allah wirmomo yakko kamɓe sanɓe fof wona ɗum ko ma haw yettude Allah yettude ha joni nen banggal yettude ceernaɓe ɓe yettude ha joni yummiraɓe babiraɓe annuɓe ɗo annuɓe machallah tabarakallah juuɓuɓe ɗo heɗanaɓe ɗo ɓe ko rende Alquran eɓe jogui rende ko wona kamɓe kono min mbaɗi ko concours pour ha wawa sottinde annuɓe pour ha ɓe mbawa waɗde dandu ɓe mbawa ha joni terrorisme min mbaɗi ɓe concours koɓe nogas e joyo min duɓi hen sappo e goho min mbi ko ɓewnureɓe mbiɓe onon jiɓɓe tawa yaata mo jengo mum ko jiɓgol beele kamɓene ɓen ɗo e hitande walla duuɓi ɗi duuɓi kamɓene eɓe daña ko ɓeɗo dañi ɓeɗo fotɓe ɗarde joni ɓe machallah ɓe kañumene nde wino ɗo kono ɓeɗo waɗi ni defti mbiya kañumene ndeni kono suwaro heɓde martaɓe heɓde yiyata Qur'an kamɓene alhamdulillah rabbil alamin woto maɓɓe fof ene wayno reeni koɗe duuɓi nayyi noɓe mbawi wona hen ko duuɓi nayyi wona ko duuɓi tati wona ko duuɓi joyi ɓe jangi kala ko foti jangede pour ha ɓe mbawa heɓde ijasa ɓe keeɓi on martaba mi anda noon kadi inchallah musan guirro ɗum kono minen kam fadde koɓe jogui ko emin guirri eɓe mbawi eɗen duwonoɓe kamɓe fof kamɓe almuɓe reftotoɓe ɓe eɓe neftaki ɓe eɓen duwono kadi dendagal almuɗo mo ganduɗa meeɗi rewde durade fof inde mum ɗum alhamdulillahi rabbil alamin min ala caɗele emin jetti Allah mbiɗa yetti Allah e sernaɓe ɓe walla yimɓeɓe e sukaɓe ɓe alhamdulillahi eɓe mbawi namtade hay son tawa ɗum de koytira wona hunde weɓe mi wawa joɗan jangguinani min mbiɗi mi jangguinani ɓe kam ɗum gomi mi famna kono alhamdulillahi rabbil alamin mbiɗa jogui ɓe ganduɗa ɓe ɗo hooli enen mbawi namtade min ha timma tawa mi tawa ɗum ɓeytude Allah ɗum noon o yettude Allah yettude kadi dendagal sababuji onon adduɓe sukaɓe mon kooliɗo haramani sharifayni gaddi e amen e yo Allah wonju ɗum moƴƴi sabu so gaddani min ɓaata naatde jangi eɗen ñaako Allah tan subhanahu wa taala yo Allah waɗ barke e kamɓe almuɓe ɓaroɓe eɓe ɓarani ɓe fof eɗen mbiyaɓe tan eɓe defu golle ɓe jowata ɗen joni ɓe naati jangi joni ɓe naati jangi eɓe tinno almuɓe yaltunoɓe ɗo rawande e raftande ko ari ɗum fof alhamdulillahi nan konti jangde emin toppiti emin gandi goto fof ɗo woni kontinɗo hen jangde école français emin gandi kontinɗo jangde arabe emin gandi jaaɗo yiilade haati emin gandi emin bindi inde ko emin ndewiri e wonno neɗɗo so rewi e jungo ma a jangni ɗum jiɗɗa ko ɓurma kala ɗo woni yaha kala waɗa ko Allah waɗi baɗe ɗum noon kamɓe yoɓe tinno alhamdulillahi rabbil alamin so jii ne waɗe ni nden mbiyen nden fuuta tan kayɓe joom kay kayɓe joom kay kono kay wona joom kayɓe joom suura zaman o ari liggeyaji ngari woni saɗa ide nangude e école aji ala tan gaɗa sihaade ɗum woni min mbi kala denɗo Qur'ana ene foti hefde diplôme mum woni tindina denɗo Alqur'ana kala ɗo mbawɗa yahde te jiɗɗa ko yahde école aji français ɗe jaha foti kolla e sihaada ma tawi ko franco ako kollaɗum tawi ɗen ko yaade gonɗe surtout gonɗe caggal leydi sa yi kadi sa holli ɗum ene waɗa ena foore no fewi ko ɗum waɗi wadde en ni e jafoɗon haala haala heewa heesaɗo Allah jarama ya rabbi jafoɗon jafo kala ko fewi hen ko balla Allah subhanahu wa taala kala hen ko dañi kadi koɗe men astahfirullah alazim on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ene haali foɓɓani léegi nag ñi ñu war a dalal moo di ñi nga xam ne dañu jeexal alquran karim jeexal ko ba mu jeex mooy koo xam ne wàccee na wattu na jàng na mboolem at yi nga xam ne ci wattu téere bi moom la war a jàng sëriñam tamit déglul ko di ko sëriñam déglulee ba noppi sëriñam seedeel ne ko li ma la jàngaloon mokkal na ko ñooñu nag ñoom ñoo toog ne ñoom ñooy borom àlluwe yi nga xam ne moom lañu solal mbubb yi nga xam ne daña taaral mbubb yi lii ku miin jotaay Fuuta miin nañu yu mel nii
miin bëccëg yu mel nii miin yor-yor yu mel nii miin nga gis alluwe yu mel nii ñu sol ko mbubb yu mel nii di ko Thierno Ahmed waxee nag aduna day dox waaye yàlla jaaral sabab bi ci loxoom fii ci Ndakaaru ci biir capitale bi nga xam ne comme ni ko xale yi di waxee xolu Ndakaaru fii ci Grande Mosquée ñu amal bëccëg bu mel nii njaboot bu toll nii kon baax na ñu présenté bi fi teew ñu seede alluwe yi ñu doon gis te Fuuta ak te yeneen jotaay yi moom la Thierno Ahmadou andi fii ci biir jumaa ju tedd gi nga xam ne mboolem jumaa yi nekk ci Sénégal jumaa ji leen tuddee mooy Grande Mosquée mooy seen mag yu ñëpp kon nag ñun ñëpp ñu ko waxee yal na yàlla fayal ñu Thierno Ahmad ngeen di payoor léegi kiy jëkkatari mooy Mouhamadou Bachirou Gassama moom dana jàng ci riwaaya Xaaluna bu noppee insha allahu taala ñu ko topp ñu topp ak أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير تكبير. جرامة سيدي وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بضرار للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. yaari ko jangirɗo o reftinta jangirɗo o woni ɓeeɗo so tawi jomum tottata ko goɗɗo ko min mi totti so tawi noon Allah waɗi jonde nde jooɗima ɓeeɗo ene tawa ko toon tan famnete sabu noon foti wonde wona hen duwotoɓe ɓe keewa seerane ɓe keewa aywa moƴƴere wa soñetede hende kadi heewa ɗon no gesa ko foti yaade fof so tawi ko moƴƴi ko noon coñetere ma ko wayata so ɗum ɓenni ceerno wañ oɗo jeeɗa Allah nde nganndanɗiri koye avril 1986 ngol laawol men yiɗi ceerno Ndiaye Kelly
من جيادنا أوجه من بالدلو جاب أحمد علي أور من كاتب وانا بوتو وانا دي وانا تك الله ولي كريم تقبلوا قال لنا توم جاتي كيدو أنتو بيبي توم كابو من جيدي بابا كابو من أخوغالو ولي كيفو من so wana ko kasaka be bada ta taw tinya kadu ko yalla surabe be non def ci modo sa ro me anda jangu be hen be ro puti ko bin andi gam jangu be hew be nan do be baldo la ko selli ko sellani ko feewi ko feewani en gandi be kedima aywa kambe fof be kaari e debbar Cheikh Abdoul Qadir wonde jangu fof mbiya subo oro so goɗɗo jangi ngana kadi so goɗɗo jangi way hono noon ɗum joni c'est un bagal alhaali wono yaari ko o waɗi ɗo henna ko joftuɓe ene ngoodi rende ene ngoodi ɓen ngadi wadde ɓaaroɓe ene ngoodi woni denɗo ko bawɗo jangude Qur'ana o fof hayso bonna tomi heewata so tawi koye madhab l'imam Malik ɓurata temedde 250 bonande kono ɗum hay goto yiɗa ɗum yimɓe ɓe fof so tawi wo kalimatun fi rubi'in aw arba'in fi lhizbi la tadurru fi lhifdi fa'i فقلت إذا المجموع ذاك 240 كلمة في القرآن كنا نون يبقى جنب حقيقة بأن هاي جاكيتة كيما سواء تقولوا قلت ترى رجل سجلوا سجلوا وهرنون الله ودينهم كبير سكالة جنات بن بدي بكل جود كل فاد عبد الكريم on ɓurmi andude e baw mbiɗa yerana Allah moƴƴi e ba makko nde rokki ɗum Abdoul Karim min personnellement ko heedimi to mi meeɗa dañde haade ko puccinmomi taw haade o ɓuttaki kono noon ne kadi suuraka koye moƴƴude mi namdimo on janndirɗomo koye ko jaramo Abdoul Kamil oɗo jannde puisque oɗo tawa wonde ko kalani ko woni woni noon ɓaydi Allah haaliji ɗi mbayini yimɓe ɓe mbaɗane tan muujese seeɗa holko sewtiri denɗo e ɓaaro ndenowo e ɓaaro amma denɗo kono mbiɗen ni mbawɗo janngude Qur'ana o capanɗe jeeɗiɗi ujunere kemme e temedde 437 taw ene heewi nanditoɗi ha ɓurti taw jomum ne wawi janngude ɗum hayso bettama e nokku mo fadama taw ene wawi janngude ɗum woni rende wadde Qur'ana o e beccam ɗum noon no way sattude ni fof wawde toppitade ɗum woto ɗum yaade ɓuri sattude amma ɓaade ko wawde ɗum ha para en jogui alifaji fodde nogas e poussiére ujunere ɗi sahabaɓe minne kadi ɓe yahuji e wawuji e hamasatul wasli e walla ɗi ɓeydi walla no ko ɗoɓe luudi e bindol arabeɓe janngude ɗum wawa ɗum pour wawde rende deftere nde kono ɗum wona charde ijasa sabu ijasa joftinte koye nelaɗo te ɗum ɗo sahabaɓe mbaɗi ɗum ko caggal nelaɗo rasmu jiyade sababuji ijasa kono fuuta men to ko hen jiya so tawi a wawa ɗum ɓarde on ala goɗɗum ɗum koye jogui defte ko kaɓirɗe Qur'ana no jangirte to harfu yaltata holno Qur'ana o sellita ɗum wona e Qur'ana jeeya wona e gande Qur'ana jeeya ɗum ko gande luga kono noon ɓuraɓe koɓe ɓe ƴetti ɗum ene ballitoo sabu hay goto wiyata kam wonde Abdoullahi ibn Mas'ud e Ubay ibn Ka'b ɓe janggima harijal huruf sabu kamɓe ko noon ɓe kaldanno ɗum fof ari ko caggal nenaɗo kono noon ene jangge so jomum ne jogui ko foti
jangude so jangi ɗum haa ko gayni e riwaya goto walla riwayaji ɗiɗi walla riwayaji sappo walla nogas on sahaa ceerno makko jangirɗo mo windanamo kali askirtino hen haalanamo jangirɗo ɗum on ne holi jangirɗo ɗum on ne holi jangirɗo ɗum on ne holi jangirɗo ɗum haa yetto nelaɗo haa yetto jibril haa yetto lawhil mahfuz ɗum ɗo woni kaali hokkama kayit noon alano zamanu nelaɗo momin gandi addi lafhude lafhul ijaza o wadde hakkille ɓe mbiyani gadiɗo ɓiɗo ɓe mbi ko momin gandi kañum addi haalde haala lafhul ijaza ko Yunus ibne Abdel Ala on mi yurdimo ɗum e portable amen ko maayi hikka wadde duuɓi ujunere e temedere e capanɗe nayi e jeetati e balɗe nogas e jeenayi o maayi ko 12 décembre 877 te gonɗen ne koye 2025 on min gandi adi lafdude ijaza kono gila nden pour rawiyankoɓe ɓe kala mo ala ijaza ɓe ngala e jande muɗum hoolare so ɓe gandi ɓe jangata e muɗum ɓe jaara ko joguiɓe ijaza o nde wonno jogade ijaza nde so tawi rewi lawol ko caggal mbawka wonata ɓeɗo sukaɓe noon ceerno maɓɓe tottaɓe hande ijaza ɗum woni ɗo ɓe jettide eɗen ñaagui allahu subahana wa taala yo Allah waɗi hen baaki reftiɗo ɓenni ko kadi rewɓe ɓe yo Allah waɗi hen baaki yettina ko heddi ko duɗal ngal Allah waɗi hen baaki min personnellement mi dowoni Abdoul Karim mi dowoni ɓesdu kala mo renndi duhol yo Allah waɗi muɗum baaki dorenniɓeɓe noon wona wonkoɓe mbaɗani min ala ko sabu makko kanko won ko waɗani min wa sallallahu ala seydina Muhammadin wa sallam ceerno Ahmed membre daara Haramayni Sharifayni aywa yebal nañu ki nga xam ne mooy soxna Xurey ñoom ñoo andi enveloppe bii te mbi yom ko e juno an gade suta enveloppe an Allah ni abo Dakar sino ko seere ɓe wonɓe toɓe ɓen enveloppe yakkaade wona ko yete ɓure ni o yakkaade so kam labba yegese kadi wonde koto to tef ko hay so ari ɗo tan e keɗo tan ɓe jaha sabu yafar goto goto ɓe sappo tan kanko kay min jiɗa ɗum umminde mo tan kono yonundu tan bisimilla ko noon tan en jetti fof santinani ñëpp gërëm nañu ñëpp te yàlla xam ne sant nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp mooy li ñu wax rek bu ñu tuddee kii bàyyi keneen dafay xaw a am lu muy nuru waaye yàlla xam ne ne képp fi teew sant nañ la gërëm nañ la yal na yàlla fay leen yal na yàlla sotti ci ñun barke alquranul karim yal na yàlla wàccee ci ñun leeru alquranul karim yal na yàlla boole ñu ci njabootu sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam hay goto yejitaka so Allah joni noon heddi tan ko sukaaɓe ɓe ɓe totte shahadatuji maɓɓe on saaha suka o jangana hen hatmu o tawno ko hatmu daɓɓu hayso kulosor bil falak walla inaminako dañi gandiɗen ko hatmu kono ceerno jafoɗan ɗum ko minen ñaagion jafoɗan aɗa yarani onon ko minen aada mene yaari jonde alqouranul karim moy jotay alqouranul karim ñu toog ba jeexal ñu jàngi fi alqouranul karim gi donte ne sëriñ bi bëgguñu ko waxuñu ko waaye rafetul ñu ñibbi te kenn ku ne lambul poosam génne ngir xagaayu téere yàlla bu tedd bii ndax ku def njaafu tan wala ko Qur'an war na xam nañu du yéen ndax wax nañ ko sànq ceerno dafa bañ loolu dañ koy wax mu leer rek loolu du bëgg-bëggam du yitteem tàggu nañu ceerno Mahamadou Bousso dafa ne loolu déedéet waaye du yéen lañ ko defal te ñii def tamit bëgg nañu def ci téere yàlla bi bu leen tere ñoom ñu def ci téere yàlla bi ndax yéen bu ñu defee daal di day lekk day naan bu ñu def daal di day lekk day naan ndax alhamdulilahi rabbil alamin lekk manqué wu fa naan manqué wu fa waaye bis bu toll nii am na koo xam ne yore nañ ñaar fukkam bëgg na ko barkeelu ci téere yàlla bi boo leen ne bu leen joxe comme kooku da ngeen koy xañ ci yaabam te it yéene wuñ leen loolu ngeen baa ngi rek loolu moo tax ñu wax waaye du ci ndigalu Ceerno Ahmad du ci ndigalu daara ji du ci ndigal Mahmoud Bousso du ci ndigal kenn ñun ci suñu bëgg-bëgg alquran karim
ceerno mamma ballen en natal e worɓe ɓe wonanaɓe e rewɓe ɓe ndendinen ɗum en tant que gotoɗo ne duwo en tant que ijajuji ɗine sahabuji ɗine tottire gasno duwore jehen juuloye sen paɗi mbaɗen gueɗe fa tabarakallahu ndongo walla gueɗe jajade o wi batani o ɗum e ceerno hotani kay ay joni añ amna ɗon wiyetede añ amna bismillah faƴeta yasi Muhammad Alhaji Ndiaye aran shahada ma ar yota arga gadde barke alwal ngal Alhaji Oumar Ba poɓɓe on Mouhamadou Bocara Dia yo woni shahada ma ay kolla ɗum jinnaɓe maɓe poɓɓe on Ibrahima Abdou Seydi Diallo to woni so yi kolla ɗum jinnama teddiraɓe poppanema moƴƴi takren ceerno Souleymani Balde takren ko so yi kolla ɗum jinnama Ngom Mouhamadou Ngom séeréer nati woni ɗum séeréer takren Mouhamadou Ngom barakallahu fik Yusuf Hadi Mbalo boo demee nga foto yow say wëyju Ceerno Ahmadou Dian Diallo foofu laa jinnaama tàcc leen Hafsatou Diallo waaw mbaɗee alluwal ngal noon bu leen fàtte ci alluwa bi nekk ko foto noon foofu doon alluwal ngal sa yi foofu laa jinnaama maat Fama Baydi Dia waaw mbaɗee alluwal ngal def leen ci alluwa bi bu leen ko fàtte iyo say foofu laa jinnaama maat yàlla barke Ahmadou Baba Samba Amadou Ba towal bismillah Alpha Oumar Thierno Bayla Aw towal say foofu laa jinnaama maat Alhaji Jibrilu Kelli say foofu laa teddinaaɓe ɓe ngari no feewi Moustapha Bokara Sow bismillah foofu laa sotoɓe Abdoullahi Mouhamadou Dia say foofu laa jaajaɓe Mouhamadou Hadi Niane Ahmadou Hadi Sam ayo say foofu laa kuliñ ma Mouhamadou Bachir Gassama yaram pote koy mo na moƴƴi tàcculen seen bopp bu baax a baax اللهم اختم لنا بالسعادة والرضوان ولا تجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.